pianak paku nejani subuh Madan cening terpilih tadi pemimpin di kala jani bagusan deg-degan cening magetan kena pin-pinan nasional nyelantes pemimpin-pemimpin ani subuh berhasil mau kadia sang sana ngomong jagat Bapak Presiden teu sanang idewu tulang mangdo jati saking satya ulih kengkeng jelantes idewu mapinah-pinah apa ngeside satya kadong subuh sanggup cening negen ane Madan laksana makom hiwa sadu putih ngomong ane Madan jagat yang jening puang sidek kedasarin tekining dharma laksana ane satu budi sampunang pisan dursilo ni sangat nyenitih papu tekining jening di kala cening ngenjo ane Madan jaga du pesan solah dursilo anggon cening dasar nabi yang korupsi buin bilih-bilih araosang paku cening idewu subuh kegugu tekining panjang kepercaya tekining rakyat dia korupsi dursila kita lantas laksana nih diwune korupsi dagati dudu jani rausang baput seorang pemimpin yang jadi koruptor yang sudah korupsi pidewaratua jeli pesan pemimpin ane buku begitu jening ngawe rakyat sedih yang
yang sedih sing jadoleh tuah pare panya pare rakyat temakeja tuh dasar cening korupsi cening jan kewale rakyat temarara cening punia biasa nah tunyen ane makan melet papu ngidih tekening cening buang saja lebeng cening ngapu ane madang Darmo laksano margini dikalani dewa nyalanin ane madan amongan ceningi wang side setatu melaksana kedasarin terkining darmo kepatutan mendotan ke tiben dosa ulih king jelantes idewu maut sahe ngamongan ematan kena puang sing ketiben sengsara kadedeh arep katekaning dosa dosa yang awinan karena kita ras papu jenis sewireh dosone karmuane sing patut duh ngantika ngerasa sedih jening sedih kingke dah nah anggon jani bapu jikno dekalan lantas jeneng melaksana sing patut korupsi katare lantas jeneng korupsi dari pemimpin nah sinah dikalu itu jeneng lakar mebui penjara sedih nyakita ngakian nah kebuku ini kapacang nah tuah mak kecutet sengsarane tenyan jenih ani gumanti kepanggih asing-asing sangsane melaksana ledu antuk sang mekar dia wali-wali nyen baku nuturin jening pangsing nekukin ane madan ale wit jani bagusan deg-degan jening ngomong mana nirdon kucap rago sewireh di pelengan
ngajani cening subo lantes kepercayaan ngamong bumi suwirih cening kasamat duwek pengsing lantes rugi buat keduwegan ceningi ya. Ria ngawinang rusak apa ngesing yang lantes keduwegan ceningi mekerja sekolah tinggi S1 S2 kanti S16 di Subang lantas dua tuh angon melok panjang pine ugi sane keceneknya nih cening sarakang pesan uit uli yang bagusan pesan cening ngomongan madan kena nyujur ane madan patuh